Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nik ay say lachol utak ulbal sa khunjik reheb lekakahel chiruli kutanain yokochi atinak chirish licho shail lain. To abrulak Moises. Shpenkwa kichilag mareki hobek mareki mahekwag shpan lah paraon utmukot sakal tarikinaan ki mahekwag kwi shpan li rechtenamitul. Hukan tanalaklak Moises chirali shchol marecha akhbayak shpan chishkhuni likaruki yehekrel likaruyochi kulmang salihona laan. Qabiyak karu nasheqe Éxodo capítulo 5 versículo 22-23. Tohanak kisutqik lak Moises rikil liqagwa utkishye atqagwa kautnak nakarraub tesili tinamitain kaut nakshinataklatsak shbanak sa lingkulahik rikin lak paraong chirati nangkil sa alakaba yo shraub tesinkil litinamitain utlaat tohmak ashabanu resh kolbaleb. Marelish ka ush lak Moises hoch witanalish ka ushep litinamit Israel. Haanak liqagwa at tishkoleb rak sa humpat sakal. Abanan liqagwa sa kapitulo 6 ut versikulo 1 relihu Éxodo kishke shkakup lishchol lak Moises. Ut kahkwitin yabasi chokagwe linashyeji kamain. Anak kwan takwil karu timbanu re lak paraon. Akshkil chikanan nakliqagwa Dios akshtaklar shyebal re lak paraon lik arah ruli narrataw ut anak tishkanabeb chishiklish tenamit aksh atinak chikanan anak kwan muko okta chikrechi atinak liqaqwa anak kwan ok chikrechi angelak ut ta ilek eblishnin qaleb ru sachbach olekh litishbanu reshkol baleb lishtenamit ut khokan qsahumbat nakwakh naqtaqa khultika hebaqwilao ebli khultikan klikishbanu liqaqwa Dios relakh Moises rikin likaru akshpanu hom chakliqaqwa Dios shpenkwa kishyere la in liqaqwa shinkut besikwip chiruheb le shetonil chukwa shink'e jun li sumkwank rik'ineb shinkechi ili ch'och' kanaan choqreheb hokanajkwi kishye shkwabi lishyabeb litinamit Israel ut anakwan liqaqwa nashye naqshnaqsa shch'ol lishyechi choqreheb laj Israel naqtishk'e li ch'och' kanaan choqrecha niume. Karuj choqe anakwan chishkhuni lain. Qakolbal. Nashchechi ir qaten ankil. Manarabi naknogotsoying naknogoyabak nakwangos arelal. Hokan. Ut nashchechi ir kui choqre chishkhuni lebli te pabankre. Hun li ak ruchichoch. Parkui toruk chikwang chisali qachol. Shbanak sali ruchichoch an. Maka akchik li mag. Ut maka akchik li yabak. Maka akchik li railal. Maka akchik retalil li karu inka usli naqila nakwan. Mareli kyohkwi chishyeb ala kwe ut kwe li qakwa anakwan. Chirish chishkhuni li kishyere li khultikank li kishbanure. Nakwi nakanaw nakhaan li Dios. Relik chiyal tishsaqobrisiru li shyechi hakwikin. Kwi shyechi i khun li ak ruchicho chokakwe. Kwi shyechi i kwi li khunilik yuam. Hokan tishbanu. Moko yal yu tachakchi baik. Yal tohnim an lishkuyum rikin lipoyenam. Utchish khuni lep lishyechi in kishye chokreheb lishtenamit. Hoeb chaklach Israel hunshil. Ho chokeach kwi anakwan. Liqaqwa nashnaw ani holao. Nashnaw likrukwan sa liqam. Nashnaw liqaqaush chish khunil. Ho chokreheb lach Israel nakhter. Drach ishkeb al rib chinawek. Hana rach naqtla atutla in taqanaw ru taqanaw anili Diosaan. Ho kanak kishkeli kahib lishyechi chihokain. La int kwisi sa eben likakwil iqli nigeshkelach Egypt. Teshkwisi chimunil chan. Teshinkol rikinshni malinkwankil. Ho kwi rikinshni nqalebru imbanuhum. Teshink'e chok intenamit. Utla inak lejos. Utana in li jochish sikba liqaqwa Dios qikina naqkwan. Liqaqwa naraj rusilankil qurik inchish khunil li chabil li nashchechi i reheb li hukyal li tepa bankre. Naraj naqtaqakul yal chimatan lishnum tajenak rahom. Kishbanu chakrik ineb li tenamit Israel nakhter ut trajaj kuishbanunkil qikina naqkwan. Manikwan naqnaqaqet qib
xbanaqla o ink'ano koru chirilb'al lik'aru yo chichal kchiub'ej abanan kwan jun linaruan chibanun kre chixjunila'in uta'an liqakwa Dios jokanaq ink'ataraj taqaq'etq'etiqib ink'ataraj tokwech'oq kwi liqakwa toxb'oq sa junaq lik'anjel manaq tixk'eraj junaq liqataqlankil taqapatz' rajb'an liqatenq'enkil re xb'anaq qajunes majunkwa toruk chixb'anunkil aban liqakwa majunkwaj kwi naxkanab' li ralal xk'ajol xjunes qa'yaq reta liqakwa kixkawresi liqawa Moisés chiru kak'al chab' aran salichaqich'och' re lijonala'in utkuixqak'e reta liqawa Moisés arin akakwan chikanan li 80 años rechan utli ras 83 majun lijual saq taraj re junaq lik'anjel majun lijual tix manaqchek taraj rexb'anunkil junaq lik'anjel liqakwa naraj naqchisaq rajb'an liqach'ol taqak'ulub'al liqataqlankil ut liqak'anjel linaraja'an naqtaqab'anu xoyolak utkwanku arin re jun lik'anjel utmakwaqe reb'an liqakwa Dios Dios xakwenaq nikinak'u chb'ini chiru li jun k'amoka'in li Dios chikanaqa kuik'in abanan b'oqb'ilat re naqtawa kuchb'ini sa jun chik liqak'anjel